Meze bite? Bite musore? Sawa. Amakuru se? Sha ni meza. Ugiyese? Sha naringiye mu isoko yo Nyagatare gushaka gafone nyine. Nari nabibonye. Ariko bigaragara ni matushi. Wapi sha muri Rwanda rwa Kagame baracyatunga matushi ndareba. Aka kari ku isoko nanye niyo nari nkajyanye. Kani imported this? Ya kani imported ubundi gaturuka mu Buhinde. Hajya ngo bakita ngukira. Ubundi akane iPhone 14 man Pro Max. Miliyoni n'igice. Kanongere ndebeho nangahe se? Nyine ubundi iPhone ukuntu meze, ubundi meze nk'ingamana. Niba nyine niguze muri uyu mwaka nyuma y'imyaka 3 igiciro kiriyongera ntabwo kinyene cya kindi. Iyi telefone muri makirakuru. Urama miliyoni n'igice nyine. Ngo ngwiki? Miliyoni n'igice. Musore, maye ngiguhereye ku gishoro. Ni moto se? Ntabwo ari moto iyikora byinshi warunu. Ariko gicanga mu kubena umuntu. Umva nyine. Ariko no bwa mbere giye no kugura phone. Kareka nsanzwe nzigura. Ndabizi ntabwo renze 800. Umva nyine mbwira yo mama ndi kwiye. Ndaguha 5,000. Ndaguha 5,000. Don't run. Muri fe. Muri don't run. Muri don't run. Mani ngira kakugira ibintu. Sawa kanigende. N'ibirenge bibi. Utagira ngo wambaye iyo nkweto. Ugenda mfembere waka. Utagira ngo wambaye iyo nkweto ukagira ngo undusha amafaranga. Uko nagukubitira ku byanje warunuwe. Umfarata muze bitese. Sawa. Amakuru si. Meza. Naende kugurisha gafone. Ngo ni wazibye sha. Oya izi phone bazikorera. Wambaye igenda bisitamo. Oya nyine amba ndi mu kazi yindi mwajije man. Naguzibara. Oya ntabwo nakwiba telefone. Ushaka ngahe se ubundi? Oya manzire bite. Bayikoreye abasazi y'ubwiye. Ubundi se ndashobora kuyikoresha sha. Uzabyi ubundi ngiyi nyine ni abasaza birikora ibintu byose bitekereje gitakikora. None ubwo ushaka ngahe? Nyine wenda mbere yuko nkubwira igiciro kamanze nkubwira ubugiti ino telefone yanjye ikoramo. Ubundi telefone none ku kintu kijyanye n'umuriro ni nka cash power rwose. Kuba umuriro ni nini ukuzi ni kigenda. Uko ni telefone imeze. Ibindi kamera, sundi kamera yo wayikoze. Naradiyo iravuga nta kintu kidakoranye na za WhatsApp na Facebook. Ngaho mbwira amafaranga. 800. Ibiki? 800. Ngibihumbi biki? 800. Ahari warasa. 800 nayo nzinga ibihumbi. Nayo singamere. Ndaguha 5 sha. Icyatanu nayo ufashe. Gaza ni 800. 800 se nayo nzindi kuyumbuye. Gagenda komeza. Nagiye nyine. Nese nawe mutandukanye mwabigama.